Hoi sarguning gaula nu puenya sarguning begitu warna ababok nu sarguning gen warna babok nu bila yo kuning nila ijo jano biru jano kaka ungu-unguan gero warna babok nu yo ha sarguning aku tuh cuma aku sarguning dah ala ko ngilo kecek nu ala ko ngede kecek nu be ala kom dolo be kecek nu bisa pizza ijai keme cakit tau gorom go kecek nu ya ko madang aku be ada be komada ngemui obe be komada ngemuat obe c ijai si jano gian agak nu ya ha maka kan memang ada koster guning nih pekotinyo di warno nu begitu i warno babok nu ha mo kon di ngasai na ko yo oh ko daula da klaulia nu caula nu caklaulia ado tu ada tu tuai boleh bapa una ada tuai daula daulia caula potongan nu ya pada sarguning ha sarguning, sargogo, ulap ning, mati tego. Hai, oh kok beda. Ha, aku tuh cok komanda mati tego beda. Oh, ulah nu bipningkan. Malah kok kemtok ulah nu mukik kosapo. Nah, nujut ulia. Oh, ulah na obo-oboan nujut kok. Nah, ha, ya mada. Gacang namungan gacang kaeun. Sno namungan sno baka eun. Ha, bakoy sede gacang tenamun gacang kaeun kok. Sno namun sno klo teka uan sarguning kumana nga sarguning lo tatu kecek nu kecek nu eba ha maju awak nu dewe ija meko amko capokus ca bertanggung jawab atas kecek nu obe ko sesimding mut manda ye daula daulia sargogo sarguning ulap no ulap no ulap ning mati tego Mbak tema sarguning igawe amo ko tema sarguning igoy kum luan si jawarno no ago pelangi mo si ciga si tataro nepe ku mingilwa pe ku ijo pe ku kuning jadi ciga tataro de guys sarguning ini bu bawa sarguning ngabila yogi sarguning nyok mari ngudi daw yo Jiba udah sarguning no, amu dia ada kece udi bertanggung jawab, koi kece te yo bebas saro, amu te salah kece be itu bertanggung jawab atas kece te, amu te daula itu bertanggung jawab gen ulah te, itu gemak tuh itu bertanggung jawab, amu te bertanggung jawab itu catulok bae, nabe gero, amu daulia caulia, jiba ada tutuai ijai itu madaro na udi dayo. Jiba udah sarguning no luyen kecek luyen milot luyen kecek mendek luyen kecek mendolo jiba do ba kecek do pertama nih goy itu ija manusia ya harus jujur dalam keadaan apapun dalam suasana apapun dalam hal apapun intinya jujur ame te jujur nai pebata tinyo tun askem leyak lo te wajah te kide lo te wajah te baus lo te jano ame te jujur tun os baikem leyak kada baba apa te kada baba jano body te ame te ca jujur catur askem leyak hajok madang itu daw yo termasuk bauku itu ya harus jujur di bau sarguning na categean na ha, jujur, hidupnya jujur. Ingat sarguning di bagalo gitu babos sepnane be kolap ning be. Awo.